Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар, жақсыларбы, амансыздарбы? Бүгін 11-iyul болып қалды. Чөп беде престердің баларын білген келдік. Видеоны аяғына чейін көріп, класс комментарий қалдырып кетіңіздер. Балары арзандады, қымбаттады білелчі. Биыл чөптер хит болды атқо. Мына диспаршетте 370 сомнан кемі бар дейді. Молдеке. Bir karış, 2, 3, 4. 80 santimetre kokulav şimdi. 80-90 geldi. Bunu teori sonunda et, bedegen, ikinci orun bu. Azına sargarıp gettir, günde turpanış et günde. Teori son kemi var deydi. 350 sondan satılıptır, çöp. 350 sondan satıldı deydi. Mol samanlar 240 somdan deydi, 240 somdan kemi var deydi. 240 somdan. Mol 380 somdan deydi. Murunqa qaraganda biraz balar düşüp dur. Murun 420-430 somda da hazır. 380 som, 400 som kemi var dep kalıp dur. Çöp. Bede pres вообще көп. O 285 somdan ketiptir, 285'ten ketipti deydi. Arzanda turuk illa. 350 lira. Şeyden apar perdeseniz 60. 360 apar verişminen 350'den 350'den ket etken. Esparsep. Onandaydı. Bir de şurada gel bak. Buraya kaça bu? 370 somdan satıldı deydi. Çıktı işte 370 somdan. Onu al, samanlar 280 somdan dedi. Saman 280-240'tan deydi. Çöptür, presleri göp, biraz çöptür. Tüssün. Buna hoşumene video ayaqtayız. Klas komentarı kaldırıp ketіңіздер. Dostlarımdan bölüşüp degендей.